Nyuma ya kiumia kithiru mbunge ya kaunti ya Meru kwithira ikiringa kura chikuingatanga gavana Meru Kawira Mwangaza nende mbunge ya seneti ndireketie kwamukira riboti ya kuingwa kwawe na kwithira baitikanirie no rumwe bakethira nende bakithikire ya mbara ya gavana Kawira bari nyumba yonthe ya seneti kiumia twitite utuboro warekire mubango ya siasa nkethira ngikarandi na MCO municipality Caleb Mutethia na MCA wa Mikindori Julius Miriti Kaimbo tukiolelie mutaratara wire ukethira yutumika ntuko ya Jumaine na ntuko ya Jumatano ara nende mbunge ya kaunti ya Meru kendeka kinyao utuma ntubayo wita kuthikire ya mbare na yambare dekethira rekeitwa ntuko ya Jumatano wara gavana akethira itakiri mbunge ukwithira akithetera na mbunge ithire kiringa kura ithire either kionokia gavana Kawira kana Imwe ngata ntuko ya Jumatano tariki 8 kiumia twitite ni mubango utendo kiluko na yo nyuma ya Nteto chia Weru themo yana tukuthona nitekire Nteto cheto tukubarware Kambuni ya Next Stand Media kuwa neyo njaneri yetu wabaite TV na kuuria kambuni wereke utumira detoru kire kibindi kia ntuko mwanja atomeri yabo makanisa Meru kwethira nende bakuria mbunge ya Senate kuinge wirane bwa Meru buraba kwenda no ntumero kwena thina yotongeria inene Kiriarwe siasa turumurika rwendo rwa mbunge ya Senate ruranende kethire kithikira ya mbara ya gavana Kawira ari kuingatwa ni mbunge ya kaunti ya Meru Bure nene otemantame ntere chia mowa na tiania rekondore tinto no tianto baita la sara inene na kinyapa tena kokurara Anko watu ni kiri Nteto chiore the mumitawa Mutembei Edward mumitawa madhidhio ni Purity Richard Tukiambredia kambuni mwena dieto Next Stand Media Limited ni andikirite nyumba ya Nteto ya baite ikiwa tiniyo njene dieto ya baite TV kuringana na barua ire tumini wakili Muthomithi Nkolu kire baite ni ati dieto rire baite TV nirethirite ritumika ni kambuni na njira ya kibiashara ya kwethira nende bamiringanithie bonene na gavana Kawira arabethirite bakiwa iritangu ikiutate na watho kuringana na barua ii ritore rithirite ritumika kibiashara na nende ne bakwenda kambuni ya Next Stand nende kwenda baite TV bethira bakiandika no ntuni bonete asare nene baitira bethirite bakiona kiri kibindi kemya kethatu kira bethirite baitumira ritore kuritangu itio che kibiashara na nyumba ya Nteto ya Kimeru ndani ya miaka ithatu ithiri baruone bethirite bakuma asare nene mno na nende ne bakwenda ntubo bwithira bukiandiko na bethira bakimenya ntubo kire ntuko mwanja ciete bethire bakithiatela mantu ya no choke riboti kiri kambuni ya Next Stand na kurende mwankene yo wandi ya thwana na kithinture na ya twara mana twale ilera rombura nditite na mbere kwithira rekara mirantere no temantame nkulukina ara mishin kulukia ngirishele idrite nende tiwa kinyabatina kokurara rwedo rwanende rureteto ni mburene ne rwaramite no kinyela turi barabara idrite bai kantu bantereu ndara kuonde kwete iriera rowe kiaria ndara kuliongirite ntere DCC wantere cia tiene west ro kuthiatene na MC wantere cia thwana awite nende bedrite bai Kawira na karibati aritoba form 4 turo bakethira bakebelwo kiri nturo kenda bethira bakibwithe kirukio urakubatere kiumia twitite Anto barabara ya aturi bao kiraro kuma makondoria ye kwambiriria ntere tia twale na twarama mwankene yo wandi ya thwana na kitheti gania westi kinyabo ibaringikite bonene nyume makondoria ya utemantame kwao na utiari to baraba bati kubwithia kerio KCSO watine bonene nonto kwena nja cirieri rweburu aturi barabara ya kwa bonde ibarekite kuthamwirwe na unda thamwirwe mbere pio ndaichigura ko nonto gitumi ndari na urithi bonguku ndaikite nguku cia kurithia nonto ndina mwana form 4 na mwana form 3 na baile primary ndaikite mbecino nonto gitumi ndari na irando ria fi nikenda mbomba either mwana akirikia kwedia ontiba kwambiria mbae tariki 6 nguku ira cionthe indikitie kura oirwe mburi utege ntwetiere nyumba ndari machini ciotuma ciongwa ni thukangitwe ni rwe nora nkiomba kwithira pengine ndomba kujinyi mundu kana nditethia kya kuriotire nende batu twina thina nonto atori bonde bathamaira au ende woninya ni kuthamwe twinde twitaitetie toeta nyumbe kauyura rwe toeta kauyura rwe
nende family kwina problem inene muno rwari kuthukire na inya sana saindi na twina inya na bai form 4 baitite kweria kirio kwanjia tariki 6 irio tukuria ni atatumbi ku otethio nontu kwa mbere kuma barabara ene kuma ekumira au aturira cukuru enkurare iu barabara gutumba oturika kumira ya aturira sinjei itumba oturika umete wetete ba thirimo utura barabara enene itumba oturika irio tukuria na thirikari atutethie kenda na bomba kubwithia kirio kio tariki 6 nontu thai barabara etu kurika kinyanto batatura nyumba batwe turokera witaru ru tukinya mainde na thai ru ingire saindi thai ende uti mwana we muchie inja ika inyumba emwe ti kwa tuikinyirite batu ende ende mekinya na tukarare ru ari twina kinya na cukuru ende ya wende na bayoyo cukuru na university na miunda netere aro yonthe na kinya bia ubarira fi akiaria MCA wa Thwana Jimuchu yura kwandamene na DCC otigania West Faith Murage kuliungira njai na rombete thirikari kaunti Meru kwiyana ruo no tetheria njai nona bia kuri yake to mwanka thai ke department ire baterie kwethe kendi na mambo to emergency na preparedness no utethi turomba kuona ndene ya wondi ya Thwana na akithi na twina antu baingi sana so ituromba county committee no tukinya na ibangite kona bara mbeki otethi antu iri chonde iflandete bari release mbejire chatengeri manto ya El Nino kenda yomba kuyetethi antu ba number 2 twina machine cha county che kwa MTF twina ndoza che kwa MTF twina mbako che kwa MTF na mbako che kwa MTF na ndoza ni batiri kwa cha clear mera kenda mera ile ka ku block kenda runda ivato runda ko kenda runda ivatwa runda ni kwa affect antu no ndo tiari batu tu wananchi ba Thwana na twarama ikuwata na tuingwa tweta kwenja mera tuingwa ambao indenja kirantu so thirikari ke yakura katukinyau ibato tethie baria ku rura mera kenda antu bomba ku kwita boega no tonto property ni thukite ko miunda yonthe itobira barandite ibire kete weta roe ngoko jitete na roe ng'ombe nyumba erogire ende nyumba jitire na roe yao nyumba kithumba na no kuendelea kura actually njibure taambiriria so tukatha tuna thirene sana tukarea kwa address kuruki kuringana DCC there's nothing much right now we can do sidio kuelekeza maji kwa channel kama kulikuwa na channel. What we now need to focus on is wenye wamekuwa affected tutawasaidia vipi because tayari flooding imefanyi. So the next course of action is response. Ni tutafute chakula haraka iwezekanavyo na najua tukishirikiana na ofisi ya mheshimiwa tutapata chakula. Na mimi mwenyewe nitaileta wapi kuhakikisha wenye tumeorodhesha wamefaidika. Reu DCC na rombete akari muno ana kwithira bai metho kenda kuriria sara choturo bwantu. Usingoje kufungiwa kwa nyumba na maji hainanga mchezo. Maji, moto na nini ingine hainanga mchezo. Ikijitafutia jia lazima na upepo sio? Ikiamua kupitia hapa uwezi zui. Kile ningewasihi especially watoto mwache kuchezea kwa maji. Hiyo maji mnaona kidogo hivi kuna vile utakanyanga inakusoba. Wazazi take care of your children. Chungeni watoto. Najua watoto na maji wako hivi kucheza. So tujiepushe na hiyo mikasa because ajali ni ajali na inafanyika. Nkurukia wetiba uchumaniria brako mbikoti rote murito atabwithia kierio. We are doing the best that we can. It's not easy. Like this morning kuna mama from Kajuru. Miadhane side angefika kwa container just like 500 meters. Angefika juu ya ile maji ilikuwa kwa rami. So we had to do whatever we could to make sure mtihani imemfikia. But it's a challenge, a major one. The weather is hostile. The roads are also quite challenging, but exams have to be done. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Boya Mukiri.
Utetha kana kuambwa kwa ngavana Meru Kawira Mwangaza nende kuri njarene cia mbunge ya Senate. Bone nyuma ya muthenya oro mbunge ya Senate nende kuandikira ngavana una mbunge ya county baba manyethia kiatho kio kia ntuku Jumaine na Jumatano kiumia twetite. Bone kuwa ndene ya kiume kimwe ngavana Kawira akethare kumenya mwerekera yowe yo tongeria kiume kithiru mbunge ya county ni yaringire kura na kuenga ngavana Kawira na yele ndene ya mieri 10. Mwandiki wetu Nteto Phineas Imana na utaria ruendo ruro kwebile ngavana Kawira itine. Ndene ya ndeguro ya mathaya na aria 60 na ya 8 kuma thai owe na uni tukethera twikumenya kithira ngavana Kawira Mwangaza acoka Meru ya ngavana kana ya raia ndu tureke kuthungutha nkila na kabuti tucoke nyuma nini. Tuko ya Jumatano kwi tariki 25 mweri wa 10 mwakene wa 2023 mbunge ya kaunti ya Meru nethire kiringa kura ekwebelie tine ngavana Kawira Mwangaza. The governor stands impeached by the county as the honorable members, and the governor stands impeached by the county assembly of Meru. Thank you. Nyuma yabo ngwenge yarinende kumenyethia speaker wa mbunge ya Senate ontobora speaker Ayubundi wa mbunge ya kaunti ya Meru ethire akingakia Antoni ayo mbunge ya Senate yarina ngui ya mbere ere kwamura kithire gambare rekathikirwa ni kamiti ya Senate antubatale kana ni mbunge ere yonthe. Senators Bazimio batongeretwe ni senator wa county ya Narok Ledamo Lekina boneka bakende kithekya kwithira nene kwina kamite iyo tengwa kana kubwithwa kenda kuthikira ontubu. Whenever we sit, we have the same powers as the High Court. So, Mr. Speaker, I want to persuade this House, both sides of the divide, to consider giving these 11 distinguished senators an opportunity to go through the evidence. That we all said that for us to do a neat job, we will need to go the committee way and not the plenary way. So, Mr. Speaker, I just want to support the mover, Senator Olekina, that I plead with you members, let us go the committee way. Abo bakinya kwanza na murungamo yolikibethira bakire na Bruno Ntubu bendekithia ya mbariri dire kithikira wa ne Senate ere yonthe. The move on the second of this motion has severally mentioned Meru County, that they know what is best for Meru County. If there is anyone who knows what is best for Meru County, is none other than Kadhuri Morongi. I wish they had consulted me because they are advocating Meru issues in a very different manner. I want to plead with our colleagues, even if you're pursuing a particular interest, don't be unfair on the House. Don't cast aspersions to the House and believe that for whatever reason, members will suddenly not reason. That the only way you can concentrate is if you're reduced from being 67 to only 11 of you. I don't think that is fair to the House. I believe we have moved, or rather we had 2 impeachments since inception of this particular House. And I think in the last 2 impeachment, we have gone committee way. So it's important also for the members who are new to really understand how the process of plenary goes. This being a female governor, we want plenary because we want an opportunity to be able to have a feel as women senators, to be able to understand, is it leadership issues, is it other issues in this county. Na kenda wite gamba na yota speaker wa Senate Amason Kingi edira nende akiura kekiuria na chindi bara edira bagichi ndaira. Standing Order 81B, the Senate resolves to establish a special committee comprising the following senators to investigate the proposed removal from office of the governor of Meru County and pursuant to Standing Order 82 to report to the Senate within 10 days of its appointment on whether or not it finds the particulars of the allegations against the governor to have been substantiated. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many of the contrary opinion say nay? Nay. The nays have it.
ntuko ya Jumaine kiumia twitite mbunge ya Senate kethira ikaranthiguru na kwaririo ntubu amwe na kutega maite ya ngavana Kawira ethirite akithitanga nayo. Runene iri ntuku ya Jumatano abunge bambunge ya Iguru bakathikira witetera kwa ngavana Kawira Mwangaza ndeni ya mbunge endu muthiene babongo ibo bakethira bakiringa kura ekwania kana kulikithia ngavana Kawira kwitana mbere utungata ya ngavana wa kaunti ya Meru. Kenda kwana kurendeka tu namba inene ya Senator kwendekithia ntobu na kendo tethia Kawira oringire endeka tu namba inene ya Senators ba kwendekithia ntobu. Yayo ndea karika nekonekete atungeria mwanya bakigeria kuthetera ngavana Kawira endi na batungeria ba Meru muno abonge bethira bakibemenerakia na kubaoria buru kwevela siasa cha Meru. Meru has come of age. Tafadhali wachana na Wameru. Hii ni mara ya pili. Kasi yako na mdomo yako ambaye haina break. Piga siasa yako. Kiambu, watu wa Kiambu walikupa kula 20,000. Eti ya kwamba sisi hatukupembeleza watu. Na hatupembelezi punda mteremko. Huu ni wakati wa Meru kusimama, bendera yake simame. Tunaongea mambo Mount Kenya East, Embu, Meru na Tharaka Nithi. Na wewe ongea mambo ya kwenu Kiambu. Ya Meru ni kati ya MCS na senators na governor. Wewe ni nani? Ugebwa ngavana Kawira haringwa no ntoni mwekuru ni ntubonge bwethirite boyoka kiamio kya gisiasa arakinya ekuru atungeria bethirite bakiwa boni urongo. Menya Kawira Mwangaza no mbete kwithira batu etumire maisha turi atongorie bekuru no ntuba kwithira utongeria bwaki ibukara kabukone na muntu muka yakae na thina na tukimenya thina te ekuru thina ni Kawira Mwangaza. Not victimizing Kawira, it is only that she has not proved herself. And we feel frustrated as Meru community because we trusted her as a woman and we trusted her as a leader, but she has not been able to assume the status of a county CEO. What we have witnessed in Meru is drama, endless drama. Batu twilea wito supportero ni arume. Kinya thai batu itwegite i president, i deputy president. CS wetu senator ibautu support. So batero na nyotho naka no tithinere between ekuru na akuru. Atu kwaririo tongerie bwambi wa Meru. Ende mutegeri uroria boku kuringia koku kana kinya kuromba koku kukaumira mpumi chiakwa ntuko ya Jumatano. Phineas Imana Garwe siasa kire Nteto cha Weru. Oni batukethia tukaririo tukuborora ikire mubango yuwarwe siasa wona tulikia Nteto cha Weru themwe. Twete na mbere atongeria bakanisa cia Kiro ba county ya Meru runguru ngwataniro ya The Meru Clergy Forum ire tongeretwe ne kirimi buria baduwate mwankatha i county ya Meru ni kuoneka ni umetitite boya na kuune bethire nende bakiwata ne bakuria tongeria ba ume ya county ya Meru baraba kuwata mbaro ngavana Kawira bethire betire Meru iyambire ire yongwa baruwa nende kaitene kana utuma ntu ya njerende senate ni tiero kanya ithire kirute turio ureba kuwa ne bakuwata ituare ya mbunge ya county urire bethire bakirutara kuingata gavana Kawira urina nende mukaririte wa kamiti ya biashara na utalii ndani ya mbunge ya county ya Meru Kirima Mubishi akuwate kaitene ka thoko cha county ya Meru ni remete wake kauno ntuba kwa rono kuma abisane ne barwangiro na dakuwa na mwankatha inga gavana Kawira ne thirite balwani bana na bonde ni bakuwatila. Ngwataniro ya tumiri ndene ya county ya Meru bawete eta mtu ciethia ate kumenya Meru kwina thina nene bakiaria bawete Meru kwina thina yo tongeria na ne bati kuthirwa kenda Meru yona witi na mbere onto antwa bonde bukona baraja baumete gatuzi ya Meru itukona kwa tuge ntumanya muno tuge ekera kuthro kwi muntu kinyomo kwenda kwethia that gatuzi ya Meru tena thina ni urongo bunene twina thina we have a problem and even ekera kuthro kwi muntu kwenda nthiguru yetu na kwena muntu kuwa kaigwa na kuga woina no nthiguru eje igwetekeria mbere igwetekeria tuna thina na bautwe itwachumite muno kumba kurigeria ura mantu jaja etega kinya viwango bira bigitete ata mitokinya. Unfortunately
twaraga kunenkerwa kanya kau gakumba kwariria mbere thina tirakinyana kinyite atumire bande bameneretie bamwe bara bakuwa bararita mĩario nkulani na mantura ya witana mbere ndani ya Meru bakiwa bauti atongere bakanisa na tea Kristo bauma atri institutions ira katiba iritie ni yombe kunenkerwa kanya yombe gututethia kumba gutatua otherwise atongire bara bathuri itukuromba bathikirwe bara baumite gatuzi ya Meru atukera bara bangi nabo bayome gatuzi ya Meru ibamenyere muno kwaria arakaraka nontutebo bakumenyanara theneri ito tukumenyana theneri no kaigwa tumirite twe kanisa kwe mandu tukumenya atugataka tukona atri gatuzi yetu tetabo bwega no mwanka tugerie tuone that this county is brought back again aragukubwirira tukoromba senate kinyayo yibwe Meru ekuwa utire wambi bonge tukwenda buma antu ange isipokuwa ura sauti ya Meru yonde kuma kana kuma kanisa kuma antu bonde ura ba kirokia kibitwe na kikaendwa ni representatives baraba kumita Meru Meru ekoromba ebwethiru bwo inya batu kanisa tutumba kuwa tuite kinyume kia bara baingi na no batu no tuturinga kuraira tukwa tutena uwebunge katukua mtu wende na respect Meru community na wamukaririete wa kamati ya biashara ndani ya bunge ya kaunti ya Meru Mobishi Kirima awite rwangiro biashara ndani ya kaunti ya Meru ndure mikurutangura ko batere ni ontunga vana kawera arichinchane mabishana na rwangino ruo ntugwekeya yokona mwanga menya tutumba kutanguke kukinyerera tonto kethe to change to chief of staff ndene mwaka ju moto ina bana twambirie na Sunday twetake mutia twetake kimathi na thaitu inonge gwitwa benza otegero kona andu bonde kunenganira kuraba kunenganirio utubumba kubanga mundu narweja aitabime bire agachinjwa ungi akeja jara ura arabanga jatumba kubango ungi akeja ena mibango wewe weta kulio kero hapana sizi wengo ole otha iyo trend utiwa gutwira mandu jara kuthithia utumba kumwira kweja na ngono chiawe oyo mwira ora tukathithia ate kwenda mwangaro terera tourist tontu bando no department yako ndene Meru yetu county tuna setting thongi muno ira ichumba kwa attract tourism na ito atengete mbezi cha kutuma tuthithia advertisement serious nikenda tumba kwa attract tourist in our county na yu ni mwenjire njega muno we gutuma county yetu ithwa ina ikiumba kuthithia revenue collection na njire yu ethwa twina tourist bakungana na tuna setting njega tontu our county is very unique na county njega ile batukwithwa ina a lot of potential on tourism industry lakini kutina utongeria bwagirite nkuluki na meneretio ruchungwe bwanga bana kawera akiwa na remine wa kathoko na kwena mbesa enda yeta kurura thoko cia thirikari nene na itireketie ngwe utithoko yako inye mwene inye ile okigwa agite cha national government ageta wita kurugura na agita kurugura ninge to wakite na irangi gwako na ndio kuona kwina thina na mbechiri batikuthwa ikithithia mantu jo jonthe irio na ndio kuria mbechi jonthe na igwita na ogeria kuria biuria biuti kuona mtu ogucokeria uro gucokerwa icokerwa yako tina right ya kuri na batu itu tubanenkeri mandate igwana inji tuthithia gintu kira tugwita oversight na kuona imbie kwendelea ndene account yetu na ndi mantu ja anto bomba kuga tu complain bakathogana tu complain na onto bumwe nenyama bakuona tukiuga mbwa pengine tutikuga tuigwerwa ni utongere bwa governor teka tukumuthura mndu wetu kinyawe na kanya kara hegi ata hegi tonto tuga imama tukuthura kaite no kau na we MCO municipality kale mutethia na retie governor kawera kuria chief bara betre county wa Senigisho mara upurupuyo nonto mwankatha ibatare wana county ingene ciarire mbese yu imbio bati kuthithia twandamana nkuru CHVs anto baitete ngugi for the last 6 months or 7 months na michara yao county ingi ugetao isuru county bakurwa michara yao ugeta Laikipia county bakurwa beche ciao ugeta Tharaka Nithi Embu Kirinyaga all those counties ibara adoptire mantu ja kuria CHVs bao nenya intobira bane kiribia national government bianenkanirwa induke jaja Meru county intobia CHVs bingirio bisine kinoru antubu batiro nini intobia mwankana arua inkuromba county government itongere tu mwangaza bo mari ntobira bianenkaniri na ntobai bari wembecha ciao ituje na takwa karerera CHVs betu betire mashuja na are ore awasingishu betire bararire mbasine ntukuithato na county government ya rokiti tembecha ciao ura bakarara stipend ciao ura bakarara na allowances ciao ura bakaewa indi boba Meru
county government ya trenti jino rire mbeje chiao bararire mbasine batingi umbe ku kukombora nyoteri Nkuluki MC oyo aruate kure na nguto kure anto bagobanga kwandamana mutindo kwangaratane biashara aibera ne bayiwate mbere batayi wikirwe tadile kiwatho na Rwanda ande gwandi a little bit concerned mantu jaje enderete nonto kwena rumor ndiko ndiko gintu kya uma but kwena rumor that kwanto bakwandi kuthithia mugomo especially within Meru town na bandi slapped gugechieto within makutano ka within municipality na gintu kiranko ndikuromba na ndikiromba na njire kwinyia muno antu beto tutigikwa ndo tumika buthuku nonto itwanete migomo na redi dawa imbi karika tatu tukwenda maandamano within municipality one aja can distract businesses tieto maandamano within municipality aja ga still kaja atantu nyakanya gutango gichiao thai kanyaga ikururire antu beto ibakwanda ibaguta biashara chiao kunkuromba antu beto let us concern ourselves na mantu jaja go to build as a community and as a society. Kuma to kuona kanya kambere gakunuka ndo gethaweta kuraya nchokerete na Nteto Nkuluki. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare kwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Wow, mona Joy Max mwivoko ngakena gakirite gakithei nigakuruga manda na bei shosh mokaga woguo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo maguri jate kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwivoko tukenera turi amwe. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Bueno, tuwete na mbere kurumbira Nteto chiwaru themo tuchokera
Mukaririte wa kiama kena upeu kauntini ya Meru Daktari Julius Bijewe na muthuji wa mantu ya kisiasa na waranaria Oscar Mutugi baru atenga Gavana Kawira na ambirite kuambia maseneta baruterero wa Azimio kenda bamonokia ntuku ya Jumatano mbunge neu pele baru atene bakuriara ni tarira Gavana Kawira orewa ngona atheti babethirite bakiuwa ati Gavana Kawira na bobare kiamenekera iske UDA Bijewe nkuloki ni wetati ni kwethirite kwina wamba bubunge kauntini ubura kuwa nembesa ikuyuko chokuma maseneta ba Mutugi kare aina chionkoloki Kagitenega kambunge ya seneti nyomba yonde rigiri kiumia twetete kuthikira na kuthuja muswanda jwa kweberia Gavana wa Meru Kawira Mwangaza gitene juria jwa kurukirwe ni bunge ya Meru akiaria Oscar Mutugi muthuji wa siasa ariugora thaiji seneti erigiri kumuthikira nyomba yonde niko kajira kawega kumumagario obisine akiuga gutenga Gavana wathikirwa ni senators bonde bagi kugege siasa nyake previous impeachments tia Mike Sonko Ferdinand Waititu ira tieterege plenary kutoa weta plenary ya choka karunyaga plenary kethero kezite kwenza kakithiraia iza kuga next week Meru kethero ina Gavana onge na I think handlers pa mutumanto I think ora no deputy Gavana wa Meru papati kwethero thaizi bagihakikisha gutino bagutigira Biblia nionto mutuma kethero akenyuithwa muma next week ora kethero ari Kuruki Oscar Mutugi ariuga Gavana Mwangaza thaiji aritinda kaunti ya Nairobi agichujaga senators ba mulengo jwa Azimio ra umoja kenda bakamwika bunge neu kiri muswanda jwawe Oscar akiuga bone giutate na baingi ni untunga bana ojo na arare gutumiria gutonya kiri kiama kia UDA na ko kiuria kinene na de ni kinga Gavana Mwangaza kuriungana na senators ba mulengo jwa Azimio la umoja nto wategera senators baraba ko support mono ndene ya senate i senators baraba umiterero wa Azimio Kawira natige ko airia Meru nto egitarete kuraza na araugite na inya atungateri bawe ibaratwirite Gavana gutonya kiamene kia UDA tukachioria ke mtu ukuga ari UDA na ko support president ne atago gutuika support ndene ya senate ari migira ruterero Azimio mukaririgitwa kiama kia nope waja Meru Daktari Julius Bijewe akithukire kundi bia kuruku makaunti cia ome biria bikuga ni bikugwata mbaru Gavana Mwangaza na indironere finda ikiaragia muno mantu ya Meru na gisupporta Gavana na ndrena kiwopa ire Kenya Women Parliamentary Association na bauga bakathithia maandamano kiumia gikweja ara Senate kenda baba kuthikirwa bari women elected by the peoples of Kenya na members bao bara utuka baketha bagikara nthiguru ara ni Milio Odhiambo Mbete na Isina Raisuda Ruth Ondinga wa Muchomba Kinalea Rebecca Catherine Mukami Pauline Esther Pasaris na nya Honorable Madison bakiuga ba support mama na mbere ajumbe baba national government baba tongere tu Imwe Odhiambo baba reaja kwethira ati barungamina ala senate bakiringa kerere gwitu kono Gavana wa Meru ageta orua kiuria ndene senate akarira agaitutia na akathia drama kenda omba kuona sympathy kana kenda antu bamuigirwa kiao ba senate kambwire Gavana wa Meru dramatist na nagweterwe igita muno and we don't want drama in Meru, we want performance in Meru. Kingi Bijewe aliuga Gavana Mwangaza noetete na mbere gutumira bisa bakigina ja Meru gutigira ni bakurita mbesa cha mukari wa Meru bankine besa ile Bijewe akiuga chiretumika kuongana kana gochwa baraba kamugwata mbaru Gavana ojo kere muswanda jwawe egoro ndene KCB Kenya Commercial Bank ya Meru urio ko act ale chief officer wa manto ya mbesa kana finance Mr. Murangiri no rato ko maikase ni wa murega baichu na letere bank ba ita mbesa na njirera ita wa quick pay na mbesa ibaralitaga na buita kumenya wewe ngwa alitagiuta tena watho
na wewe ngwa ali ubisite gito tina watho no nto nakaleta nkurukie mwaka jomwe au na sheria na vile no we acting Meru Youth Service CEO which is against the law na arua director wa revenue board Mr. Mongai agwita banki ya family na alita mbecha na office oro kwa matete mbecha etaba chairman yamu kama tangali beta mbecha yule iroje sieta gwikira antu ba Meru kiumia kithiru munene wa county ya Meru governor wetio kanetere petrol station etajo kia maguta na matangi na jaikwe na ala kugwa kwa buri kenda nyairo ora na jakithithu au ngari si officers bathirikari ma ministers bathirikari basi isi bathirikari na nyanti litingoge bathirikari ite kuona maguta ndene account yetu kira ikubanganua nkoroki ni ura gukethera kwina maandamano ndene account yonde bonde bagetagia bakiugaga mama neje mama no bakwenda na mbeca iri kuritwa oyo ndari kuwa kairi itegweta kirengo gengi negwe kuthiuruka na ndine mukana kumakira tongeria ba ate kuma kiumia kijite bari na wirigironga bana mwangaza kenga to bisine na ko kira bisaba ubakigina kana kinyanga bana ujo baka kamata mudarabo mto wenka kiumbe bagicho kagia biudia na nikigitumi batumire kigena kya mukari wa Meru daguteagirite anto baba kulitambeso orokere bamenyere kuma next week kiumia kege kweja assembly ya Meru DCI na EACC egeto omuntu akamate mudaraba jawe no ntumbeza cia Meru itiomba kwethira igatumirwa no antu individual gavana na kwirwa na kuthiurunka na katheti na raikaritie muno na mbeca ira gwikaria cio tukumenya te mbeca ciao mbeca cia muingi endi will ya sheria ititiga kuthiurunka ukinyake za kwithirwa keberu ofisine maitia zara kuthithia thaithi za kwithirwa mbeca citigutumirwo bwega no zaka muthingata kinya beru ofisine keri potrante to cia Weru reakwari eto ni mutugi kare wewe mutugi akariba ntereche mutuatini barombete mbunge ya seneti kulikithia uwebo MCA ba county ya Meru kwewelia ngabana kawire tine kariba bari wati uti uguni bonete kuma kiri utongere ba kawira mwangaza nake ochoku ne mbunge ya seneti witi na mbere pokalita buru deni ya county ya Meru baduwa nibo witikane netarere MCA ira kwewelia ngabana kawire tine ya brato kwerwa ne Nicholas Chabari uge bwabwe na kariba taoni ya mutuate ni ate bena wetigio na mbunge ya senate kore acibeji komite begira preliminary no ntobwa kuingaga wira mwangaza na ugwende akariba iba kubaoria na boiba thingatirie kuthikiria kiriro oke anto ba Meru na gutigire iba kuingata angavana kawira amwangaza no nto atikobwa account ya Meru please kangu wira senate ibobo ya kabisa na bogolo jogeri mama njira aragilere njireu Meru etokwire ni ICU tutethie senate ethikeri utuku wananchi ubakulira kiriro kya wananchi kira maragona senate ngawira ete ndio mkuu ndi asakaola mina ndani ya msitu na kawira kaenda ndani ya msitu pia yeye tukae pamoja nye watu ndukira mbethe ni tobotete ni mamoyo kawira mwangaza tafadhali romba wa senate kankuromba bwe bodo sokerie mamoyo aira yo kawaida kienda Meru yona thiri no mwanga guthwa kwena heshima kia tongori bangi bonde bara guthwa barikuo utemnya guthwa igwe nkake okwathana no tena heshima na tongori bangi tafadhali mamoyo batumira thai tutakinya tukinyite ringi turi antwa ai muno kuka tukuromba senate bado tengwire ere batere bado shogeri mamoyo raio kawaida ni kienda Meru yona peace na tuthwa twina maendeleo mea miake wengeti ilo malengo lomba itukwa kawira mwangaza nete londo nale mwingwira twamusakolete gavana Meru ni tukolomba senate yetu kawaka thuri mulungi londo na thanirwe ni MCA no na mwingi tutwanda kawira soka Meru county ringi kenda amya kulitani tunguru ngavana kalitani na ntuba embe no ngwe county yo embe county yonde Meru kulingana na bo
thina iraire kaunti ya Meru ni nene muno na yonderete twingavana Kawira Mwangaza gutuika ati kuthikiria atongiria barabangi kana kinya kuruthira antu ba Meru maendeleo na ikio nonto bakwenda aingatwa. Kawira Mwangaza tika gwingwa ningo te yo atete kinya gari onto kweto amutu ati tutiona kinya kan development nya kamwe cibitara yetu atwari karibu na cibitara rendawa kaburo ira kiraito adierengela atengela nya kaburo kamwe cibitara yetu ambulance cibitara yetu atibango inyo eta lai inyo eta ogenda asibirini gaenda utiona Oto ma cibitara inge ange Kawira interview no bya thirikari watumira theri kiumye ke wandamanete na manto ya gwingwa nwengita antu bele ba county bareto jaina mbeca cietu wita hukumana na hukumana. Kawira Mwangaza na kona ni thaina remeto Imero county thaie ndito bati tukulomba thirikari nene tutethia twina ngavana umwea owa tutethia Imero county ingi na kungi kwina maendeleo kuonthe ondu batue tutewandamanda buti ringi indi batue uti maendeleo twinayo na Imero county. Kuma Mutwete Gebe North, Petan Class, Chabari. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni batumite kanu kekira antu baraba kundukire rukoro ciora kiremiera ntereu kuringana na muromeri wa wondi ya Chogoria na ate kuri nantu bethri to bakibwethio ntubo burakwa ni kutatena watho wa kaunti na ni kuthukirera ari wo ntubo ni watibo nene na ntubo atambe mirimo yake ukuringana lora tukwerwa ni Martin Mwambi kumantere Chamara. Musako wa kuona antu baraba kurekeria ndoje cia ruko kana siwenji wo gutauni ya Chogoria wambiritie muthenya we munthi murugamiri wandie ni a Chogoria twekare ni gitonga riuga iba bathingatite kinya gwe kinya na bagatigira bakurungara na twina public health officers ni tumbite kuraithiria drainage system ya Chogoria town na muno nterejia road thaino gukura kwina thina ya yomba kuripuka ya mirimo nikyo gitumi twina rangi rwa ugima wa mwiri na kwina joints taitha tujithiritwo jina issues ya drainage system jiao. Kareni yarugamirite nkinya tauni ya Chogoria augite kuri na antu bakaiba twiritie baraba kurekeria ndoje ciao ciaruko kiri mugu wa mbura muguoro thungagira ndoje ni chamiuro na kuthukangia roje na barabange bakirutaga siwenji tuo ntu buraba kuga bakathingata na batienda. In the next 30 days bakethirwa batireketie kuithondeka akabathitanga thirikari ya Tharaka Nithi ikabathitanga nuntu tutikwenda kuona antu betu bakiria ruko town. Public health officer ka assessite systems jiao tia ile jobs ovaga takataka na akethira ni ikwenjura na twaberire rionde bakidrain bagatwita kenda tuhakikisha ni bakudrain kathira baria tera nkinya ikenjura ikambiria kuripuka na after go assess ndi tukurikia kuraitha ni twithire mwe enturekerua antu kuingwa kwa biashara ciao kiria ringi biashara na nkinya kuthitangwa iri nthinjera nene antu baba baomba kuona kiri thirikari Kareni ya uritia tori bakaringaga ripoti kagita karabona mukubi ugutura roje ugikurukagira bantu siwenjiri kana mukubi uyu ugituraga ndoje ino miuroni ni turaithiritie muno ugima wa mwiri kogu mauntu mana tukuruthaga umndima go access drainage systems dia town thaino gukura kenda turigiriria mauntu ma antu kuria ruko na roje rukamatwa ni mbura thaino kogu exercise ino tururia mwingi ututetherie indi onde bakona kwina antu kwina pipe nturiku na sewage gitukagira bagaturipotera immediately nuntu kuyo twarikia go assess yoi na tuona na public health officer asaf na twe thirikari ya Tharaka Nithi county tukabathitanga ntukujiejete bale bethora batirikitie kuruthogu public health officer abera baruthe. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mwambi. Munene wa mathomo sub-county ya Buri East wete kero KCP na Kipsia ne kirare kirie boya no tema kareka ya rumura yati ya wethire abiso wa mona buwa ndene ya sub-county ukuri na barabara imu ite witirika na rakuwa ni babu utamu ba ikechiro kire maskuru Kelvin Kimathi aina Nteto.
Ntuku imwe kinyume yokinyanira kwa biro bya KCP na KPCR uri murungamiri na mwerekeria wa kithomo Burist Madina Nguyo kuringa na riboti wekiriboko ne biro bya wetiro bibiretira na mbere boya buruntere ijibura bobatiri twe narote omba wabiro bura kuyiro kinyani niyo na kinya uti mulitwa wekinyomo burura dideshe kerio arene yuya burabu wa kuyira wantere winge mwanya. In Buri East, we have successfully done KCPE in KPCR, and we don't have any challenges of irregularities. The exam was credible. Not experience any cases of pregnancy for primary school. We have few absentees, around 11. 6 boys and 5 girls were absent for KPCR. And the same number was absent for the KCPE, and the reason was that their parents relocated to other places. They went on transfer to other places. We don't know whether they have registered in other sub-counties, but they did not turn up for the examination. But with pregnancy, we don't have any cases of pregnancy in Buri. Iyi ndiye witedhinirana na barari ni obrukire kunyaniria biyero bima shukurune idhina sha barabara maturene irakuria kuolelwa na undene muno idhirikari. The only challenge we had is about the rain and bad roads. Some few schools have experienced, teachers and security people experienced challenges of the vehicles was not able to access the school, and they had to walk around 5 kilometers, other 6 kilometers. But all in all, we have done, and the exam was successfully done. We don't have any challenges, especially the one of irregularities. We have never experienced irregularities in Buri East Sub-County. Na kuringa na wakiriboko ni mubango ywa kithomo ywa CBC mashukuru na kaitene kao. CBC is a very good curriculum, and we are implementing it smoothly. We don't have a lot of challenges in implementing the CBC. The CBC parents also received the CBC as a curriculum positively. So we see this CBC as a good curriculum. The good curriculum which is good for our people. Kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Abiashara taunine ya maoa ndeba utala asara inene nyuma ya rowe wa mbura huku manduka ene chio nontuba mburera inene yitite na mbere kura ntereu kaitene kanende neba kuruwa mbathiri kare ya kaunti ya Meru kwithira nende bakiruda mitaro yotarwe kendo bonokia kumania na kinyamaraki kaitene ukauna kuontere chendoleli wondi ni antuba yetonto murume wa miaka 40 netite na rowe nyuma ya ndarase kwithira nende ikiunuka kumana na mbura nene yitite na mbere kura ntereu kumana na ntubo nende mbura ene thirite ya makondi ya manene untubura kadiba ntereu bakuromba thirikari ithire batethio chokaniria moturo yo. Dennis Mogendi aina ribotie. Kui mushine umwe gicune kya ubunge kia Igembe South kure nyomba inyingi ireketie ikuthikanua irojirwa mbura ya utuku. Mwena jwairie nene kumwe kuria akari batemetwe ntame inene are biashara inyingi irungamite na bamwe nyago kunja ndama kuthama kuma mushine jojo jwa maua. Wari twete mantu manene biashara chetu chonde ni kwamite no ntubwa mbura yurite nene lakini mbura ikitharimo na mwapo kitharimo saindege na hasara kira ngenda kwa thirikari yetu national government county government baingilie mantu ya no ntubote mwaka yumwe omwaka mbura kia kuingia no monga thina yeye kwe baba bothe kendre nenji batabuthi bakwagirite na kwena bange na bakire ndraza karabatira na lamine ni oro witi antuta na ko twega ro kinyera wono to kore woro wasoka na ringi ko wero mbare to thirikari olelie itubuthire renenji kenda batu to mako biashara chetu chonde kwa mete no kona mota kwa ya duare ro ingire mwanka ro mbura betroli yakwa na birang beta ko thirikari ne ingilie mantu ya ne kenda kinyanto ko tangwe a bona kore ntore nde biashara ikyo kwama ngwecho yo kwama awoni kanku wango weye ne county government na national government
na tena aru ake kwa ura muthemba yo kinya itara ringi iko urete mbura ekario na bata shugulikira manto ya kuringana na thina ere ntere iche gembe aja mawa kote goitia thirikari ya kaunti yake kuretia thirikari ere anene rais William Samoei Ruto na thirikari ya kaunti ya Meru ere tongere twingavana kawira Mwangasa beja batutethie Rungamiri mushi Timothy Mwenda atongeretie njuri ya mabisa bangi ba thirikari ya kaunti kuingura mitaro ya muguo iria ingene mitaro agutariria ingene ni antu bakai ya siendi Nteto akanga itwe ni amuthikiri na bangi kuiganawe Thaa kwina mbura oya tauni ingi cionthe mawanya na thina ciayo cia drainage muno muno ria mbura yurite mbingi muno na riu ari oro kuona katukumba kwithwa tukirura mitaro ria inganite kuura indi bira bituma mbua antu betu ibombe kumenyera drainage itukuibua fununu kwamba kure antu bana lower side beje ba ingana au kenda enda rwa riene rotatio nyumba ciona riti so yama ingi tukurwa yo ni human activity muntu akethirwa akiona biashara we ne ko affected akaya inga rui na ukoga kutaka thayo kainga rui rwa au baraba sabai baraba ingi be na iguru kinya oro we are dealing with the same problem ukenja mutaro yo kedwa yota jerui lakini muntu ndo na biashara akainga au nagora Mwangasa na ainga au kakoringo mie we ndike atia Ongochi wa Nteto wanga bano yo eto ingabana endu to bya ko buwe no to rieta na thirikari nge munya me agetano to akara negrito me agetano vai to amreri gura thina kuma thainya na to akomborete street ye yondo ambece ni kumeriane monge tanara ote muntora mama tuko ba meri yondo era ro tonyetene ote asara ote baita drona kewe kinya munya aretene ote muntu wa thama mawa no kwana mbese ni burako kari kinyare akire itware tutona burako kokari ruare ungi naku ogishikone giki kya ubunge kya Igembe South ntore ni antwamuo akali ne bageringero inene ni kiraba kwathia ni ndamu ya batiri ya ura kunuka na kubena mera untwibe nyangiriti into biao birio imera bia majani na bingi kithumba asara ya mamilioni jambesa bado toledo kero tuko ni damu ya batiri eri tere dhatu ro mbere batiri ro kelero roke ro kamata mireto ro kamata meteto nyumba zetu ni tobieto to adrika the second time alo kelero round yele ro dole nyumba zetu ro kamata tobieto to dio tore ake akeo to shoke to sio meto andra binge to andra imera kenda at least no tore okokera round dhatu batiri tuko na ro ro aro mo kamata nyumba zianto Okamata Nteto, odokange baba sieto, otokori atere, batere as a result of negligence. Mundona to mete antobeto atreshoto robanto. Bombere, raselemo natemo koloka. Boyele antobeto bayote munto ngono ndoka holo tolo kelagara. Nukuona rujiruru na kulinga nakali baluga ni rujiruru rombe tikumanda mune ya batere na rombi kubakurukiria asara inene asara batumba igutara area imera na intobia obibinge byombe tikukondorua na nandi kira bakuromba thirikari ya county ona kinyanene gukurukira mubunge wa John Paul Mwirigi na minister mithikari nturi ni ati ni batigire bakuriwa asara eji tontu kethirwa batiri wa asara eji bobari akari bagasumeria na bajukie itagaria njarene ciao ntobeto ibaelwe nonto thaithi nene na ibuo mpara yekuo na thayo teginya kimera kimwe babari okue anto bombeta kwethira beti wake kaundi yo indi wa batire akiagure motoria asarere tonyete batuora tukethia katukabwethinya maandamano twite ndamu neyu aitha toruorere katwi muntage isiebele nao irekewekaira wananchi ye irekewekaira wananchi asara na tutetegeria batire tukiuma kisi antura antwamuo na wento murume omwe wa miaka 40 na tete uturo bwawe nyuma ya gukamato imogu ndagasene ikamate kiguru ne kya morara ntere cia ndoreri ndagase gwathaniti wandi ya thiruji ne Igembe Central na ya ntubetwe ya kiongo Igembe North tutorogera kuona rukiri tamanene mukuru umwe aro aitana ru tuko na ria mwere ne dai Weru rutawe kamate ru kamata antu no ruta antu ko ingi no ndembureni rena rentora yeto ndakora ne mora yo weta nanto thirikari neto lelito mukai to rera thina babwana nto kinya nunde to tomba kule mathai no nto gwa kwetho rwe mwere ne to tomba kela atongeria betu
kwera thirikari yetu account ni yetu ikire ndarasa kienda anto rira rwe rwimbete tukona inya ukilira mbi baba njandiliane kire njulia zaitumu na gele bamenya ndarasa yewe kirone kenda na meotetheka. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, kaunti ya Meru. Wea Dennis, ano tukinya muthei wa Nteto chero the muguchokeri nkatho na tubuko dawatanite na uni tuwate notero ngoro studio kiri mubango yo aro siasa. Mbito Mutembei Edward unatoa madhidi ya ukari Purity Richard.